Hallo, ik ben Warware. Ik ben 34 jaar. Ik woon in Nederland. Ik kom uit Rusland. Итята голландскийди равларун мен атым Варе, мен отуттут хастахпын. Мен Нидерландыга олоробун, онна мен Россияттан түрттахпын ден эттим. والله أنا голландский بنيرة أتكلم نديلها إكتة إكسبرس ميتودنا جرت نر كلاس كهجبن ون هرار نديلها بيدا سفية أسكولة تجار تربيترجع أنا الله كلاستر كهجبن والله تاك نديلها استجرتنا دي وبسنا голландия أنر قلبخ أمكي هلرسة دويدو بهيتنا قلبخ با инициативалар баллар тылыретен туһунан кепсети клуба дип курдук онна коллабора бу кластер баллар ана сколага мейвертилер төрөпүттерге голландистер бээлер анрык чөйдүк английский дыяңралар ха финлер асколаларыттан чөйдүк өртелер онна кине көрөлөр кереген оригинальный тылынан көндөрөлөр английский ди субтитрдах голландский тыл бээте немец онна английский тыл колбос буттарын оголорун курдук анда курдук ханыбын голландистер асколаларга бара английский декастеллер оголор эмие таллар эмие онна опсенен тажа хынна да хам хынна да харат симбирнар английский декасте кына манна хап кимде голландский ди хаңар бакын бармантын дойдугар бар дебеттер бар кемеле хатыллар английский ди кепстелер антан голландский ди кыртык кепсте хатыргын иттахтарына үйреллер ахан үлебер аны булачык. Лабар мен үлебер голландский натау, английский дебертен кепстебет, әрәре маннағылар голландистер мен голландский ди кепсте татақпына үйрелер бахаралар, кепстеллер, әйүллер. Мен голландская тога вертебини дем вопрос. Бәям багалак балымын вертебин дияпын сәбәп. Тойда канаһим бир огом голландская ди чөйдө хаңарар болла. Голландская тыла 2 местага турар нучтылын кеннеттен. Сахавыт тыла ратыр радын нехеролен. Хем бир огом тыла болар демин билебин. Огом тугу истерин тугу көрөрүн каттуу капстерин огом жөгөлөрө тугу ыйталларын тугу капстеллерин билекпин багарабын олehen голландский тылы вердерге ханаммадым. Мене голландский ди хатан капстевин дир кахтын ыкпын багарабын. Арба голландский ден тыл болбакка нидерландский тыл ден аттах. Бу халы Нидерландыга дирбин Нидерланды ден ахары нучылы курдук хиллен олehen Голландия ден тыл. Быдан чөйдүк туханыллар олehen мен Голландия ден аттыбын хеп. Ой, меня мначка бабочки. Ты видишь меня? Ага. Манна бар харакат кырар манна. Ой, Это тень. Теня. Ага, я девушка красивая. А что надо тебе помочь? Голландская ди билан да кочинг. Ага. Jakar sera tuğumda голландская ди. Ik vind je lief. En ik... Пупи. Это тоже по-голландски. Мен атым София ден әтерен. Mijn naam is Sophia. Мен 6 hastaqpın direk. Ik ben 6 jaar en ik word bijna 7, maar niet zo bijna. Omdat mijn verjaardag is bij 20 en nu is het lente. Mijn mama maakte waren direk. Dat is mijn mama vader en ze is сколько лет? Мен отут Ze is 34 jaar. En ik heb ook papa en ze heet Denise en ze is 35 jaar. En ze is een beetje ouder dan mijn mama, maar ze is bijna 35 jaar. En mijn papa is bijna 36 jaar. Omdat mijn papa is een beetje ouder dan mijn mama, omdat ze is
Тенахачы декамалыстын яхамана чесинага. Голландскайды, нидерландскайды хаңарбат төрөпүттер, календар осколага тылы үйрәтехтерин сөп. Ол курдук неделяга бирде, бесколовдыгар босқа 3 частағы занятие болыр. Мегин кытыр тәңге Индияттан, Сомалияттан, Турцияттан, Пакистантан, Индонезияттан хыджыр терапевттер баллар. Бары арас кем алар бит Голландияга, кем сыл бола элек, кем сылтан аппот, кем онар вон сылы быгалар жөнөр баллар. Әрәр тылларын тамнарын байытыктырын онна сайыннарыктырын багаралар. Тылы вапсана кырдах веретеллер изде. Английский эбитер немецкий тылы билер буллакына, голландский тылы будан тепчикедек веретаган дияны бинхеп. Ол курдук мияха английский тылы билерим күстах кеме болла. Мияха багадан уроктен хоқ булади, әдеттен хем бир сурт окуннада. Олеген бастыкы харды мене дуолигин годен приложениете. Бары билерги полу ол приложенияны онна арастылары бардын верете кыһып голландская эме. Күнгө үстү 5 минут верете хажыккан сөп, онна хин лаппа хайдаган дуолинго онан ден ханан көрдүм хеп. Тогоди даккана словарный запас элбен калыр. Онна хатыр на слух үчөй болар деп көрдүк хеп. Онтон сыя бай ол омас колтер кэлбитим. Нуче баты густал бут грамматиканы быхара рете буманнык туттулар буманнык туттулар ден. Бийик эйнтховен корак бытыгар ASML ден улхан компания бар. Кинилер буллагана электроника, автоматизация, сенсор. Деп надзартналар сеп. Ол компания онна анда дуттан бардыттан элбак кихини үлага ылар. Олеген ныргалбах эмигрант кэлбитете. Онна кеннер голландскайды үйреттиннер билленнерден улахан 2 жыллах проект спонсор дабыта. Экспресс методиканын 2 жылы хигер A0-тан B2 денге дылы үйреттелер. Онна мен капсан қалбыты. Манна мен 2 кенегеләхпен. Бу оғымыз колотыгер веренер кенегем. Тал комплиттен манна нидерландская атын тылынан саңарар жоннорга үйретейден. Арбасы тоқчақпен бағарабын. Бу голландская тылы үйрете кирербер 2 ситуация кенергер, 2 сколар иккенергер вопрос бар ете. Оскола әбітер үрдік өрақтақы тоғақты ден хәп. Оны мен қадар жүктер гәбітім, антугайым бара әлбәқ бәки оскола береға хоға бит. Онын әвәстен, оннық жоңға туспа группа бар бит, онны ол туспа группаға бұтандық өретілер бит. Онтын оскола беректағы, әбітер үрдік өректағы жоңға экспресс методиканы берілер. Тоғады таққына үйеренбәдәқ кейеға ұғырақан дейбіттірі. Оны мен жүктер гәбітім, соғи бұты, онына онны кеме бары битту ден хаңа билбитим дейб. Бу тал комплиттен кенегега простой A1 уровень кенеге тәһәп. A1 уровеньден билеңге биреме, простой тыллар, тәвонна бу словарный запас, манна дұрабылығу, кылгас кәпсәти, неделе күннере, календарь, ас үйел, онна қанда транспорт енді қанда қандыра барағаны, қанда кәді кәліғаны. Опсенен хем бір надылақ темалары өретілдер. Онтын 2 кенеген болағына мұнық Delft методиката ден хәп. Мен атын тылынан саңарар жоннор нидерландскай тылы өретілдері ден кенеге. Бұл болағына нулевой уровеньтен A2 ден уровень тағары. Бұл методиката алақ тұспа. Сүрін атына ден тұғын әтевінде. Бұл манна A1 теманан, он грамматиканы бұғаран, произношениені тұроран, словарный запас еме берен, бұғаран, мұндық ыстан берілдер. Антон бу Delft методиката бәйті, омысан кебер күрдік. Әбетер мұндық білебек қалар бұл кейіні ұйтын кебер күрдік. Қайдақ барынан, қайдақ өйдәйбікінен, қайдақ хатыргынан саңар, хымыя болын, хымыя болбатақ болын,
Билер болун өдөбүтак болун хим бир хаңара турган үйөрдө турган дип күтүксеп. Олаата сүрүн немалар ден кролор үйрөтөр күрдүк нема диебиттере. Холобра бу мен огом төт хаста хого хаңарды сколага калем баран голландский тылынан кепстехтахти. Оны кинелеха учебникта хо кенегеде хо каны бахарында бербеттер булади. Харазо эга кирен халырына харазо кепстен кирен барыктакын. Өйдүгүн өдөбөкүнчө пастыгын өдөбөкүн кискин өдөбөкүн үйкүн өйдүгөн дип күрдүк. Onun öz metodikadan bu ikkis экспресс методикам бар. Те экспресс методика тухнан кепсем хәп. Төрден икки текст бар. Ол төр арас темаларга эме барта Голландия тухнан, әбетер кайда магайга баранган атлахаганы, Нидерландыга религия кайдагы инде күрдүк барта. Күнәгы темалар дип хәп. Ол тексты әдәттән урок болон иннене номну өйрәтен калган. Колобра осколам, огом оскола тигәр бастан тудыгын маканата калган. Әйега осколага бахараллар, читагалы бирелер, нән читагары баранган өйрәтәгән ди. Антон аныгыск урок әме калган, әме хаңа тема, әме читагылы, әникә укыдык ди. Антон бу экспресс методикага бәян бастан җыга өйрәтәгән. Белемнәнәгән, Антон урокка калган иди темага тест тутыраган, иди теманы ырытаган, иди теманы вопростаргын ыйтаган дип күрдүк. Онна группаны кытыра кепстаган тыклаган олорун кытта. Аны туктебиттер бу экспресс методикага үйренер боллаккына, баалыста көтүп паккагана да үйренер такын динде. Тойтаккына көтүп таккына тематтан калаган дип күрдүк. Мен төйтэй тухары бидде көтүп бүтүм. Онна ол көтүтөн барамын ныртыгыр каптым. Тестоңар бар, амадин акпытым дөрдүнен әрәре хим бир ыргын байды. Бүгін мен бу теманы бердәктәкпин. Бастан мен бу текстпен бартын агабын, әйдүбүн дөйдәбәппин ду кандыктылары билебин инде билбеп. Хамай билбеттилар бун теберетебин дип күтүксә. Чакалыбра аганы хитнерем бу абзац кайттык элleri голландскайды. Werkt iedereen in Nederland? Nee, lang niet iedereen. Tot 16 jaar gaat iedereen verplicht naar school. Vanaf ongeveer 67 jaar werkt men meestal niet meer. En ik testagam baramın, уже компьютер бар hebben. Бу онлайн программага бастыгы упражнение аудирование ден. Одан тыл хәпкә истебеккин ду вакытыдан. Ото онна произношение программа яха саңарар, онен катылык такын. Аны сыха хаңар ополлаккана. Бытылы сыха хаңардын ден көддөрөр. Buna hanrot kehler tol бар bir. Eenvoudig werk verdwijnt vrijwel geheel. Eenvoudig werk verdwijnt vrijwel geheel. Eenvoudig werk verdwijnt vrijwel geheel. Bu короче в голландской г ф курдугейлер. Антон w в курдугейлер. Антон бу г х курдугейлер. Антон х курдугейлер. Олен нурк страшно айтыл. Eenvoudig werk verdwijnt vrijwel geheel. Eenvoudig werk verdwijnt vrijwel geheel. Nerbe! Eenvoudig werk verdwijnt vrijwel geheel. Woehoe! Kötü bütülleri hürüyor takın. Ze komen net van school of van de universiteit.
Иккис оскола бар меха Ами раз дойдуттан жыралар эт оғылар жандар балар. Мен класс бар Индиятта хаджар, Венесуэлатта хаджар, Коста-Рикатта хаджар, Турциятта хаджар, онна Эстониятта хаджар жандар верене хаджалар. Ами арас сыл олар буттар Голландияға. Кем 10 сыл, кем 3 сыл, кем 5 сыл деп күрдік. Кем гражданство олын бағарар, паспорт ылары экзамен туттарары тыл веретілдер. Кем уже паспорттах әрәрі мандык свободно, спокойно кәпсетен бағарар. Қата София Москола тыгар веренер боламын, хен түгіре бүлбітчі кәлбедім әп. Олық 0-тан сағалыр бұлаққына ыныр қарған методика әті. Кеге мандык атыңырыр, ыныр түргенлік атыңырығын. Уапсайнан тыл веретейті механа бар мандык циклларынан барар әп. Мандык аллара түйген Аллахыннах. Бастан интерерги, вере-вереған веретаған. Жа білген білем, хатым, хатан саңарар болу, менде көтімдік энтузиазм нах әп. Онтон хатыры болам баран атыңырыр стадия калыр. Атыңырыр стадияға эти тылы мандык хатан хаңа билик кирбет өйгөр истеқін бағар бақын тылы онна тылынан кемері аңарар болағана кығыраған деу күдік. Онық стадия боланылар, ол кәнеттен ол стадияғын астаққына, онтын же бұдан ағыстық, бұдан спокойна тылгын өретен керен бараған. Бастан тыл өретен ағалан барыңын ол энтузиазм, эйфория состояние тығыртаққына өйден көрбітін сылайырған болар өйкен. Ол күрдік мен ұтыя жар, қадарымдық бұдан бағайы болан қалбыды мұнына түрген баты кыгыра хажыр балан қалбыдым әп. Онына қолабыра түйін ұтыян тұраған, онына хатта хыннен матақ болаған. Оны өйден көрімен сахибыты маған, тойта-қана особенно әйгеға жаған бұлады. Тажыз ағыстын бары атын тылынан аңаралар. Тоқ бар, вывескан, тоқ бар, любой маған еңе кәлін тыллара барда голландскай. Онын манық голландскай ду, английскай ду, нучылы ду, хақалы өйін нар бит тұлттан біргі көті хаджар әп. Онтықайын ныр кәлбақ энергия херегеттен. Ол ғылғия хаджаңын атыңырыр состояния кәлән. Атыңырыр состояния кәлән бараңы ұзы күйірі хаджар бала албытым. Голландскайды тахаджа кемері қаман істәні мандық. Олық мәні тыяс күрдік істеретім. Битті тылы мандық өйден істевәккен, өйдәвәккен. Мәні мандық күрдік істән әп. Онтын мен ергінедер бола албытым, күйратер бола албытым. Оны олық верет яқпын бағар бап бола албытым. Учебник бұнар яқпын да бар баппын, тәрәпінар яқпын да бар баппын деуі күрді. Ол стадияны ардарға меха кейіне көрәйіні көміліс біді. Голландскай кейнелері көрбідім, английскайды субтитрдақ. Әбітер нучалы субтитрдақ бар болағына өсічі. Onun ağarga meyin hoççölelevет, тойтақын автоматически ağağın hep. Ondan isterger meyin budan albaq küsurur. Onun hebestan istegan onna butul manlık evet butul budin evet butul manlık hangarallar evet manlık intonatsiyalar hangarallar evet yani ödür bolan hep o kineni interiorgen көрәгән булады. Onun сюжетін үз интерьерген актердер bu актер манlık hangarar evet bu актер манlık hangarar. Төсләр манlık hangarallar evet дәзләр колостар манlık evet ден арарар болаган. Тойта бастан мен Төсләр дәзләр бар дәвестен колостактар дигән иретем. Кадәр тәң бады hangarallar дигән тәһәп. Ол атыңырыр стадия бар тақпына. Кине көрән халапын кәнтен тулбынан интерьерген спокойно йөрәтер булбытым ол кәнне. Онна ол күләр әтем шуткалак әтем мен голландскайды учталларым мен 5 саса хогым онна мафия тояна ол кинем мафия тугынан әтә. Опсайнын голландскай тыл 2 курс булар иккеннергер арас методиканы туханалар хәп истәңген даганы сурнангын даганы бунда бичаты дагы неме ол көрдүк диктант хурьятчы бит сочинение нор хуртыралар экспресс методика бутыгар отонда тест турар көтүп биттеллар дип күрдүм. Тон бу аспет неделяга хамай долго тулак түгенем презентация кәпсән кәлектақын денеті. Оғыда әнәрдеттен темаған өретаған, әдеттен презентация ан білімнеген, оны өретаған, оны кәліңін кәпсеген. Тақ кәпсәбеппен бәғыт көрін.
Hallo allemaal. Vandaag ik wil praten met me over mijn vrije tijd activiteiten. Ik doe hele leuke dingen op mijn vrije tijd. Bijvoorbeeld, laatste maand begon ik een kleine YouTube-kanaal. Ik maak interview met mensen van mijn regio dat buitenland leven. Daar in het buitenland leven. En een beetje ik tel over Nederlandse tradities. Bijvoorbeeld carnaval of verjaardag vieren. Ik heb een kleine tuintje op mijn huis en we planten een kleine kruiden, bijvoorbeeld basilicum, dilettuim, bieslook met mijn dochter en 5 of 6 liliebloemen. Als jullie leer ik Nederland 2 keer hier als je weten jullie. Soms ga ik naar mijn dochters school voor les 1 keer per week voor Nederlandse les voor ouders. En elke dag doe ik Duolingo. Ik wil 365 dagen maken. En daarna maar nu ik ben op 193. Maar ik heb 2 meer slides. Heel kort. Ja. Ik doe borduurwerken, maar ik vind ik heel rustig voor mij, maar doe ik zeer zelden. Mijn favoriete ding doe ik, is een internationale koor zingen. Ik ga elke tweede zondag naar Veldhoven muziekschool en zingen we verschillende liedjes van verschillende tijden. Oké. Op conclusie, laatste ding ik wil zeggen, ik wil meer doen andere dingen, bijvoorbeeld lezen, koken, sporten, films kijken, maar ik heb geen tijd, geen meer tijd. Oké. Dankjewel. Oké. Ja, dat was goed woord, ja. А тыңрыр стадия кеннеттен спокойно үйретер состояние келер, ол кемге аныгыз стадия келер. Өйдөн көрбүтүн хаңа тылгынан хаңара хаджар толкуйду хүчүр болан. Олата кемере йиттен тугардыны йитар, онен эпеттиргер бастыкы ол голландский тыл тиен келер холобура. Эбдер английский тыл үйрете хаджар булакытына. Ол атын стадия дегенде тол уже мындык ол тылын өйгөр интегрируйся гына хаджар дип системлене хаджар күстәхтик. Ол канеттен андык сыя бай бир тылы билеган, онтон словосочетание билеган, текки тыл, онтон кири тыллар, сыя бай сихили этиге галан. Онна ол этигин бастан час бар грамматический сыя турар бупул, онтон чан тугайгын үйреттен, антугайгын сыя да хапкада болу хим бир хаңар таққына, аны кемере ең күннердөгүнө. Эти стадия канеттен тылы туханар кихи болған. Это менендиктен стадиялары айдан көрәмінсәп, билеген кралан предложение туттан капсидеқпен сөп, голландистары кітары, эти карнавал гавражамын атты баралар бүтөшіні кітары капсеп бетем, мене ең өйдүйбін дейбіті, бер бүтім маған эти біле учтал болбаққа, одноклассниктарым болбаққа, коллегаларым болбаққа, олық туспа впервые в жизни көрбүт кехин дейбі кадылы кехи олади, нахим бир кене өйдөбіті, білен үйер бүтім маған.
Онна бу аспыт неделяғы мағайынға бар хаджиппыт, кафеға бар хаджиппыт. Онна официанткалар, онна продавестер гытары мен голландскай дикеп степпитим. Олеген сайды барахан турар, онна тоқтяқпын мағарауын тыл өрететігер. Эти стадиялары барытын, хэп, эйфори, энтузиазм, атыңрағын, онтын спокойно верети, онна тылы толкуйдан керен баран тылы туғанар стадияға калиге дылы. Регулярность надо, хэп, онна дисциплина да дияқтан. Регулярно кракаралан мындык оңора хырттаққына, хем бир рано или поздно девикадылы тылы туғанар стадияға калаған. Ча эти курдук голландский тылы вертелбен кепсәтем, қаннық тылы верті хачыргытын кепсән, вопростақ болақатына ыйытын, лайк баттан, онны мен страница бар, мен канал бар, подпискаланын денің рабын, таварстыргытын, білер жоңғытын кітары үлестен, мақтал, дан юли вәл, көрсек қадылы.